mga luksakan, mga ginawa iyakan, mga pagariyakan kipagadatan. Pitaru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tanudan mga oripan Allah aya kinanglan ko Muslim oripan Allah subhanahu wa ta'ala na aya patut nagu aya paturay na di inian di maperugurugud ang katatagu kibabatugian si sangkai aliyawaw alupa. Ayad na mapian nagu aya paturay na dis kanian di makaperugurugud. O anto na ikamataani sangkai katataguyan si sagyang kai ad peteron aliyawaw alupa. Amaknalian nagumatan to niyan sa ginawa niyan aadin apakatalinguma oras amatatang kada oras amiyug medan ang ganatan niyan din agyang kai adunya sa kapriparaduan niyan so kapakatalingumaon o kapatay mata-mataan agyang kai akapatay mga pagariya lelebudin tano nagudit tano tataguan sa ginawa na siya'y ayah nganin ang mapanggulawlan ko sa katawan na nakita no sa dadin asang kaano ginan ikinanglan na matanto tano kung mga ginawa tano agyang kai akapatay maut na mapanggulawlan sa dadin asang kaanon haqqun la mahalata fi. So Allah subhanahu wa ta'ala nalalayon yan raktano di panguyat nagupakitadman agyang kai akatiruyan kullu nafsin dha'iqatul maut lalayon tanod na ipagkanag agyang kai akatiru Allah akatawan tanudin sumakna niyan langun abaran yawa tigu Allah na langun din pekataan pekasagar ko peteron akapatay aya makna na mata-mataan na dedin apalaguyan tano ko kapatay usarang kadin sulangun atamukah sulangon atamukah o sarang ka din sulangon na kamimilkan ka bangsang ka kadatuo ka so kapasang o mga doktor gusto nga din sulangon atamukah si iko diyang kai akapasang o mga doktor na gumingin bago ang mga kasangkapang kumidisina akapamulong na mata-mataan na dadin apalaguyan ka ko kapatay. Miyug menda ka na pagkatalingomar ka din so kapatay. Kagya ini banay o Allah subhanahu wa ta'ala agyang kai akapatay aplikayan tanon nagupananggilaan tanon nagupalaguyan tanon naguipagkaguan tanon na ayat tanon di mimbara tamo apmbalakan tanon yan. Api ya din ikapalaguitan ko kapatay. Api ya din ikapkipkaguat ng kipkalakan ko kapatay na inibanay. Tiyanto Allah subhanahu wa ta'ala amaw masudyendi. Na di tano din kataakhir agyang kai aputero na kapatay. Kul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tigu Allah. Hey Muhammad teruang kakira
Amataan na sukapatay ay ipagkagwa diyo, nagu pepelaguyan niyo, aya Peter Allah na pepelaguyan niyo, kagi matatanto. Gima betatano. Ay ipagkagwa tano. Pepelaguyan tano, pelikayan tano na teruang kakiran, hey Muhammad. Aapya kapapalaguirang ko kapatay na fa'innahu mulaqikum, ay inusaru Allah na mulaqikum, ay niyo pagkabalang dan sa akalam ni pemberat mo inyo sumalakul maut, ni pemberat mo inyo so kapatay ang makapembelag din sinyawa agu si badan git Peter Allah subhanahu wa ta'ala pagpakita naman niya nakatan. Ada din apalagu yang tano si sagyang kai akapatay. Mataan mga pagariya. Aubu katawan tano so kargen nagu kali pedes o kapatay. Syiddatul maut. Ubu katawan tano so kargen nagu kali pedes o kapatay. So mga salaf niya nga una mga tao na isa miya panutul na pepengauteng sirang sa kaguraok igira apakata di maniran nagu pekaalukiran so kargen o kapatay pekata di maniran so kapatay nagu so kaketagu utaw sa iko peter o nakubur na pekaguraok siran sa mala akaguraok nagudiran di mandingan-dingan nagudiran di panglisi ku Allah. Adi siranu makasagad sa kargenan kamargenan kagi asa sabutiran mga pagariya so kargen nagu kali pedes o kapatay nagu siku kapu katani umatano siku mga kuburtano agyang kai na syaya adi tano mandingadingan di tano tatagun sa ginawa nagu di tano preparaduan di tano di preparaduan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na iniru pa iya nakatanuso kapatay ka antano makapagin ka iniru pa iya nakatanuso kalipedes kargenu kapatay ka antano kataguy sa kalak antano ka prepare duy agyang kai kapekatali mo matano kapekatali mo maraktano o kapatay naguso kapekatali mo matano si mga kuburtan. Aya isa kinirupa anu Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigu Rasulullah inna lil mauti la sakarat mata-mataan atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam gi isa kya panutulong na si umasa adi ka sakratul maut na apias kanyan na miyak kataam ko petero na sakratul maut na si ibanim di makam bida-bida ko karganian na ko kalbudian na ayam yatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na inna lil mauti la sakarat mata-mataan na si iku kapatay na adin ang mga reregenun adin ang mga kabergun agegedem utaw adi maning gapusan di sakratul maut pekagedem ni sutaw sa kargen kali pedes nagu mga kaber si iku masa adinyan di kasakratul maut man ang ngenotanya nagian kaya dunia aya penakatan Allah wajaat sakratul maut bil haqq ini rupa Allah amai tidian amakatali mo masuk kapatay adi sakratul maut so isar kanu na terunun o mga malaikat dzalika ma kunta minhu tahid hey yaumadin sudian di ini tiada du Allah subhanahu wa taala ini yaumadin su ajal na dia mantigo mga malaikat so nganin aplikayan ka penanggilaan ka na iman to na miyakaw makiyating timan ka giyang kaya petero na sakratul maut ay sa penamya panutun subhanallah asyaddu min alfa darbatin bisayf sukapatay na margen adi sumakasang dibu adi mapamagutas o kampilan isa amya panutun na sukapatay sukargenian na mastung adi makasang dibu di mapamagutas o kampilan pagkatumo utaw abadin di mapamagutas
O kampilan abadi saban yang benkasa gadi digian ka iya kapeterun kali pedis kargena dian ka iya kapatay. Subhanallah. Isa ang mga tutu. Miyakay sa alungan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumiyul sa masjid. Namiyaw man yang ko nagyang kaya mga sahaba na sabaad ko mga tao. Adi siran dikela mamaninga. Di siran dikela. Nabigyan siran ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tumah panguyan. Na inangin na yung tadiran di pamagistura diran di ikela nagkapakaya mubah. Ogay nabigyan siran ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa siyay ang mapelutuiran nagu perugud-rugud niran nagu menggeda-gedaan niran. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la baqaitum katsira wa la dahiktum qalila." Makna o tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hey tigian askan di kelak di mamaninga. Obu katawan yu sukatawanaken." Makna obu katawan yu sukali pedis o kapatay. So mapmetad manusia ko dinya di kasakratul maut. So mapmetadian si iku kubur. So mapmetadian si iku kubur taman si ku kapakatalinguman si iku alungan na mauri. Tadi kanu din makakala sa datarai abtad. Adi sumala ang makaguraw kanu din sa mala akaguraw ubu ukatawan niyo. So kali pedis ukapatay nagu sumapong gulaw la o oripan akapakatalinguman yan si ku kubur taman si ku kapakatalinguman yan si isa alungan na maurin na di kanu din makakala sa datarai. Aya mataan na makaguraw kanunin sa mala akaguraw. Ubu sasabot niyo. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngeda-ngeda niyo. Na pamakutin niyo di kanu dikela sa datara akakela. Pamakutin niyo prepara niyo so kapatay. Nagu so kapakatalinguman niyo si ikukuburiyo. Ginan imana o katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isa pun apatut adit talo di maperugurugud nagu di mang geda-geda nagyang kai kapakatalingumaratan umalakul maut makna akakuin yan okay to di na betad akakuin rakatano umalakul maut ko mga nyawatan taman si iku kapakatalingumatano si iku mga kumutano. Isa penaya kargen, margen, abetad, agyang kaya kang gesingah, kakuay umalakon maut ko niyawah, ko pisa katawan kita. Adi makam bida-bida, so betad, ukit akakuay kang gesingah, umalakon maut si iku mga niyawatan. Naso kargen, nagukalabun akakuay umalakon maut, kuniyawa o badan na siya nang makapapasod makadidipindi si iko galbang opisa katawan kita. Miya kay sa alungan miya panutul Azib radhiyallahu anhu atigyan na miya minipagpadaami sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kindulog nami ko isa amyatay apad ko mga ansar nasiidin ko kaya pamantak kami kinidulog nami si iko bangkay si iko kuburian na si iko dapan niyang kipamula ang kilibangan na miyong tutsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na liliyutan nami lilibatan nami sa dag na dir kami ditero aso Nabi sallallahu alaihi wasallam nabiing gede-gede asi iko liman yan na ad na tekagi ipagkakarian, ipagkalutian si iku kuba, si iku laput, lupa. Adi yung geda-geda. Nadamati, na liangag kami niyan, na piturian,
Hay mga sahabat ako, lindung kanu ku Allah subhanahu wa ta'ala si iko kasiksaan ku kubur. Niya katlo umaka kesu-kesu yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oriyan yan napiter yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mataan amay kasu mu'min. Ngedegdean tanogin kai kia panutula sa masa sagintas atutula ki alianu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adu abetan mukmin nagu kafir. Amma pembetad agian kaya dua si iku dinian di kasakratul maut. Taman siku kapekata lingoman yang siku kubur. Api yang nuntun o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa masa sagintas si isa diang kota masa. Kilibeng niran si iku ansar. Biganu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tuma panguyat sa mga sahabat. Na ini sampai rakatan mga sahabat agian kaya dua betan na anda tanurun ngeda-gedaan tanurun. O anda tanu si sagian kaya dua betan. Tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amay kasu isa mu'min. Na senguran yang soalungan na mauri makna adi sakratul maut ang nganatan yan din agian kay dunia na makaturunun sa mga malaikat asumisindaw sa mga buntaliran ang maawit siran sa kafan apuun sa surga na maawit siran sa lumon apuun sa surga na mubay siranun sa diyang ka kesampayan o pangilaylayan yan na makaumasusap malakul maut na muntut si sa tampara unun yan agi sumasa adi ka sakratul maut madadanga o mga pamilyan yan na inangin na di kailay o mga pamilyan yan na sisagyang kaya masana upuun maylay agyang kaya di ka sakratul maut so mga malaikat Agusumalakul maut na miyapasad. Nyaningga pusan so niya di kapagintaw. Gin sumasa atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam adan atirimaan ko aparat yan nagukatuban. Asubusum bangkay niya wa ikapakailay amailin niya so ilmul ghaib na miyapasad so kauyaw gigyan. Na tiruno malakul mata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. His katigyan aniyawa at tetakna mapaparatya masusuti na liu ka si iku rila nagukasusuwato Allah subhanahu wa ta'ala na tigu Rasulullah lumiyusum niyawa sa miyak kalibulbud akapakaliw niyan nakuha ano mga malaikat nataguuniran si kukapan nagulumon nakalakabaniran nambuat tu sumiyak kamut-mut abaw. Miyak kamut-mut apang bawbawan. Alangon ang mga malaikat na diran dimandingan-dingan na ubusiran imakaawido. Na ipamani ko mga malaikat sa langit. Na dan ang malaikat asagadaniran. Ilan naman giyang kaya mapanggulaw na dan ang malaikat asagadaniran na inunta. Ruar sa material na antaa kiniyawa aging kai amyak mutmut miyak pia ibaw na teruno mga malaikat asifulan sigiraw awata igiraw na ipamantakiram si ikulangit at tumampar sa dunia na pakaingumaan ulang na mga malaikat ang matatago si ikupagani alangit na lakaanunso pamintuan upagani alangit sa taman sa ipamantakiran din si ikopito lapis alangit na umani mga malaikat asagadan nila napakainguman niran na misampay miraut si ikopito lapis na tiruno Allah subhanahu wa ta'ala a'uktubu kitaba abdi fi illiyin surat news so kitab o ori penakan amapaparati si iko pinakamapur apangkatan si iko mga surga napakanduda niyo sunyawan niya si iko lupa na mapakpakandud o mga malaikat agyang kaiyan niya wa umukmi si iko lupa nagiigin sumasa kipamulaan kikubaan
kubengkay na tigwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amay kami kuben amay kamapasad na kipamulaan penggenat sa mga pamilya niyan agi ikmapembetan opisa katawan rakatan ayataman akala o bebayar katanu o mga pamilya tanu karumang ka so pamilyang ka mga wata ka mga luks ka na ayataman na uno tangkairan si ikukubur ka maurian yan o ka kikubaan raka ng ganat tangkairan na ayat kita Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayataman na subhanallah pekeneg o bengkay so dalapak o mga lakawan o mga tao akapenggenatiran na oriano to na makataling umaso dua malaikat maana sumungkar abu sunakir na siya din pengingisaan o mungkar o nakir ipagisaw niran agyang kai anyawah yang kai amumin antay kadnan ka na umapaparatian na masembagyan agyang kai apakaisa at igen ya Rabbi Allah ayat tigin akadnan akan nasu Allah wa madinu anto na iagamangkan na iagama akan nasu Islam anta agyang kai amama ini sugur kanu na tigin na summa Muhammad asugu Allah anto na ikenal kaum anto na ilmu kaum na masembag man sa kamutok man na masembag mu'min at tigin na aya ilmu akan na miyak-piyak kata minisampay niya kami sa Quran pinggeda-geda akan na biyati akan na piyarati akan malu nga manggeda-geda kesembag ka mga diging kai ang mga pakaysa Anthony betad o ginawang ka kesembag ka mga diging kai ang mga pakaysa na makanagso badal nyawa sa pananawag apun sa langit kad saddaka abdi sa benar amiyarateya mitero sa benar seori penaken na dempas niyo sa dempas apun sa surga nagunditar niyo sa nitar apun sa surga nalakay niyo sa pamintuan apun sa surga napakaulan so kuburian sa diyang kaaperampayan o pangilalian yan nagu kesindawan so kuburian na ay sa panamya panutul na ikilangon pelekaan so isa apamintuan no naraka jahannam na makambuhat nun sumiyak kayayaw kayaw o apoy na teruono nag-iisudar pa akah ugay nakagiam niya miyarat yaka miya naguntaman ka na siyang biyan rakaw Allah subhanahu wa ta'ala nag-iimap mapbayin ka sa iko surga subhanallah na makataling umang ko naging kaiya sa katawa mama miya kapya-pya ibuntal miya kamut-mut na teroon naging kaiya mama apanuntula ipanutun ka din sunganin ay ikasunur ka ikapi aginawang ka na teroon agyang kaiyam yata ya anta wa aka na tigil na di ka din pagkalak di ka din pagkawan asakan sumapia agan na baka ami pagpada ka at tabang raka si sagyang kai akubur derpa amatatawan-tawang kawang na teroon na mu'min ya Allah bangkita ka din sa dunia ayag na kabay akan na makanduda ko si ko pamilya akan si iko tamukakan subhanahu ilan nyo man apya si sagyang kayabatan na ayad na mapipikir o manusia na so pamilya yan so tamukian na tiruunon adika ka din sa kalilintad na gukapipi ang ginawa amit matigo Nabi sallallahu alaihi wasallam ay apapatay na kafir din na darwaka na makaturun sa mga malaikat apya makalakalak amya makay tamitem ibuntan amo bayron sa diyang kaaperampayan o pangilailayan na makataling umaon maawit siran sa kapan lumun agukapan apun sa naraka jahannam na munto mo bayron sumalakol maut sa tampar sa ukawlunan yan na teroon yan ayatuhan nafsul khabitha
hay skatigyan anyawa amarsi naliw ka sa rarangit nagukagwad si iku Allah subhanahu wa ta'ala na di peniyo sunyawa na gansing na umalakul maut sunyawa tagalin yan na akakuin yan sa tanto aya sa kinurupaan yan kinurupaan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na titu kumargan akapeliyo niyawa sa taman sa di makapelalis ang mga puputol sa mga ugat may tumala ugat yan na di din pakatiin umalakul maut si ikuliman yan na ibigin niya si mga malaikat nakapanan o mga malaikat tago nilang kulumong kukus na di isinta o mga malaikat aya kabira na di lang matangan agyang kai amarsi kaanyawa na ipamantakirang kung sa langit agyang kai amarsi kaanyawa na mabda ang malaikat asagadaniran na inunta sa diran litero na antawa kinyaw agyang kai amyak ka rata-rata gumyak ka dudu abaw adatar kuno kadu umyatay abinatang na misapay kung si ko paganya langit mga pagariya dada apelekaano diir kanyang pelekaan sa langit na sa isagyang kai abutad na biyatiya ang Nabi sallallahu alaihi wasallam sukatiru Allah la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. So tigil sumya mangungkir ang mga derwaka na di kirang pelekaan di patut ubakiran lakay sa mga pamintuan o mga langit. Nagudi siran di makasul si kusurga taman sa di makasul. So unta si iko lebu o agyang ko to akarayong mana mustahil o bakal kaiso balkay kalkaiso mga pamintuan o mga langit na managiran suswara at tiruon Allah subhanahu wa ta'ala asan tamanan na surat niyo so kitab agyang kanan uripan si iko pitamanan adi dalam lupa na pusangan niyo si iko kuburian pakandudan niyo pusangan niyo so nyawan yan sa sampurna akapusang nasisagyang kay amasa naging mong masa betad ap kikalot no kikuba no kipamulaan si kukuburian na makandud ko nagyang kay anyawa aderwaka baradu saudina marsi nam orian o kikuba no kipamulaan mikuba din agyang kay amarsi kanyawa na makatalingo maun sumong karamunaki na panginisiriran mo antay kadnan ka na di kundi makasado agyang kaya nyawa adnyang teron adinyang kesbeg na antay tunay agamang ka sa kamuto mamu antunay antagyang kai as mama amya katalinguman ka na dinyan mamu kesbeg sa di makasado dia kan katawan dia kan makakendal antunay agyang kai kita ba ini talinguman yan kanu na teron yan mamu adya kan katawan da kan pagi study da kan kenala da kan paratia agyang kai ay ni talimuma o rasul agyang kai mama na makanukun sa suara kadzaba abdi saben na abukag agyang kanan uripan na depas inyo sa dempas apun sa neraka jahannam na gundita rin sa ditar apun sa neraka jahannam na lakain nyo ron so pamintuan apun sa neraka jahannam na makapuunong kung sumiyak ka lipelipedis miyak ka yayaw na gumiyak ka dudu abaw apun sa neraka jahannam na lupitan o kuburian pelupit nun o kubur agyang kayabatan amarsi kanyawa sa taman sa makasurang-surang sa mga gusukyan na makapadalis sa mala akapadalis na sa kamutok man asiksaan o mungkar abu nakir na di makapalalis sunyawa sa aya kinirupaan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa kala adin niya di kapalalis na lango na kaadin si sagyang kaya liya walupan na kinagiran so lalisian inunta so mga tawan na gusto mga jin maana so mga binatang na dinan kinagiran so di kapalalis o mga taw adis siksaan si ko mga kubur
Nagyan idirong ding gulaulaan. Taman si ko di kabangkit ako dunia. Nagyan ko na betadian na di makaplalis, di makasindi tagyang kaya nyawa. Na makatalingo mo nagyan kaya sa katawa mamaamiyak ka dudu na gunya kay tumitom. Natiro nagyan kaya nyawa antawa ka natigyan asakan so galibag ka amarata. Subhanallah. Na mandingan-dingan yang kun adinya di matero ya Rabbi din kambang kita sa dunia. Ya Rabbi la tuqim as-sa'ah. Ya Rabbi na din kambang kita sa dunia kagi akatawan yan. Asumap mbetadiya si sa alungan na mori na mas margan na mas malipadas. Giigitan di kaprepara din mga oripan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si saging kai apeter una kapatay na si iko kapakatalingo matano si iko mga kumutano. Di tano mabiban agyang kaya mga urari. Mga baranggi ako dunya sa mamagamal tano pamakutan tano sa mga amal ang mga pipi ang mapenututan si iko mga kubur tano. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.